hun kal to India le Pakistan lo indo to dan India ram independence dan le hrain aroman dan chuan Kashmir rama Muslim tamna te khuan India le Pakistan rama andu zok om theina turin zalenna asiam saka India le Pakistan ramte British atanga zalenna an mulaya Kashmir lal Maharaja Hari Singh chuan kumsang khat zakwa somli pasari October thla khan Kashmir chu India rama be adu zok thu athlang fela hei takhi tun thlenga Jammu and Kashmir chungchanga India le Pakistan boina bul intranna ani tila kan soi sual kher lawang soi toangin Maharaja Singh Khan India rama be athan fel nu lok October ni somni pani sangkha zakwa somli pasaria Kashmir chu Pakistan chuan aron run hal pang maya India nen anin do chu ani tamaya niruk chung anin do nu chuan UNO United Nations Organization ain rolta UN rotnang chuan mi puin India nge Pakistan zom adu zok ti du thanna in thanna ang deuh plebiscite nei turani UNO rotna hi India le Pakistan ram chuan an pomlo ve thungani kumsang kha zakwa somli pakwa July thla khan UNO rem ruat na in India le Pakistan chuan in ka topna ceasefire line nei rem ti in thuthlung an ziak theita he ceasefire line hian India le Pakistan chu adai dang ta tun thlenga line of control lo chuana bul anita ani Jammu and Kashmir wang hian India le Pakistan hi kumsang khat zakwa somruk panga anin dolea kumsang khat zakwa somko pakwa khan Kargil chevela an indole bok Kashmira khuan mi hring za somruk vel don lai khu Muslim sa kho betu an ni awangin India ram lam ai chuan Pakistan lam hi an on jok po ni se omlo ati sangot thei lowang ma se Jammu and Kashmir chunga Muslim tam takte hi India rama omdu an oma Muslim an ni wangotin Pakistan lam tang an ni kherlo kumsang kha zakwa somriat pakwa tang phei kha chuan India rama tanga in lak ran du na chuan zual lam apan na satak ema wangin mi hring po sang tam tak an thi to a he boina so sang chozel hi Pakistan bultuma India chuan nga in ral thuam cheleka India laka in lak ran du tu hel ho chu Pakistan fui por le sum le pai le atul zong tum sak an ni ti chu India ramin apom dan he tak ala ni reng ani Jammu and Kashmir state ni na din mun le abik taka en kolan ni na article 370 chu kumsang hi som pakwa lipin union territory din muna Jammu le Kashmir chu arhangin da alo ni ta kumsang hi som parukhan India sipai som pakwa te chu uri muna helpol te an kap luma hemi thung rul na tan hian India chuan helpol te bupui phin darna surgical strike line of control pon lama avanei ani kha kumsang hi som pakwa alo her chuan paluma huna bom mangin India sipaite be annia hemia wang hian India chuan thlona mangin Pakistan in India ramalu mek Pakistan occupied Kashmir chunga balakot awa phin dar leta hemitum hian India indo thlona an ka thlak mai ba ka India pilot an man nge ani kumsang kha zakwa somsari pakhat khan Bangladesh ramin zalen na sual chu India chuan puin heta hian India le Pakistan te chu indo le in hemikum hian Bangladesh chuan India puina in Pakistan ram atangin zalen na amuta ani